Dobar dan, dragi youtuberi. Moji prijatelji su me zamolili da im pokažem kako snimati klip na kompjuteru, znači na računaru, kako snimiti vaš desktop. Prvo što trebate uraditi je ući u vaš internet preglednik, web browser. Najbolje vam je Google. U pretragu ćete ukucati faststone 7.2. Ok. Pojavit će vam se puno ovih linkova kao što vidite. Najbolje vam je kliknuti ovaj sa najmanjim naslovom. Ja ću naravno ostaviti link u deskripciji. Pojavit će vam se ovih 5 prozorčića, kako ih ja zovem. Najbolje vam je kliknuti na ovaj prvi. Download.exe. Znači, ovdje će vam se pojaviti taj prozorčić i gdje trebate pritisnuti keep. Ja neću downloadovati jer ga ja već imam. Pritisnite keep i download počinje. Kada downloadujete i pritisnete da, pojavit će se ovdje ovako prozorčić. I to je to. Kada dođete i snimite vaš prvi klip i pogledate ga, primijetit ćete da je zvuk nekako loš. To vam je zbog mikrofona. Ako želite podesiti mikrofon, pratite mene. Idemo na start. U ovu pretragu, pretraživač, ukucajte upravljanje audio uređajima. Pojavit će vam se ovo i nema potrebe ništa gledati još, pritisnite na to. Kada dođete tu, pritisnite na ovo snimanje, znači od ovoga pa tu do drugi ovo. Tu će vam se pojaviti mikrofon. Pritisnite dupli klik i razine. Ja sam stavio na 95 jer kada stavite do kraja, znači na 100, malo šušti i prejak je zvuk. Znači velika je razlika između 95 i 100. Tu kliknite, vjerovatno će vam biti na skroz malenoj razini, kliknite na veliku razinu, znači najbolje vam je 95. Ako vam je to loše, kliknite na još manje, na još veće, kako vama odgovara. Ok, u redu. Hvala vam što ste gledali moj video. Ne zaboravite se subscribe-ovati, lajkati, dislajkati. Hvala, pozdrav.